O! Croeso i'r stream pawb! Croeso i'r stream! Ydyn ni'n swnio fel robots, gan ni gwybod? O! O, ni yn swnio. Ai, swnio'n da. Gwych. Gwych. Good, good. Right, let me just change your Twitch. Done our Twitch chat. Hey, Emrys! Croeso i'r stream! Sut wyt ti heddiw? Whoop, whoop, whoop. Dydd Gwener. Actually, it's nice. Dydd Gwener, nice. Mae Morgan cael some teganau newydd. Oh, whoa, whoa, mae'n swnio. Really cool. Whoa, whoa. Hey! Emrys Siobo wedi ail dan ysgrifio am 27 mis. Diolch am ail dan ysgrifio 27 mis. Amazing. Okay. Wow, oedd hwnna'n epic. Yeah. Faint o hir ydy hyn yn aros ar y... Ok, dyna fe. Ond ie, dwi'n nhw. Ni'n arbrofi, dyma mae'r gyncon 2 fan hyn. Ni'n arbrofi gyda system newydd sbon o'r enw Gun for IR. Felly, ni wedi mynd o'r Syndons i'r Gun for IR. So mae gyda ni 2 gun sy'n gweithio. Mae gyda ni y 4 LED o gwmpas y sgrin y teledu, 4 pwynt. A ni'n mynd i gweld sut mae fe'n gweithio. So, ni heddiw ni'n mynd i bod yn chwarae game o'r enw Operation G.H.O.S.T, arcade game. Mae'n really dda. Nawn ni switcho llefydd, sorry. Achos mae dy fi settings specific. Mae 2... Problem gyda'r un yma, mae gyda fe dim ond 2 button. Un ochr yma, un ochr yma. So, mwyn i fi gael hwn i weithio, mae rhaid i fi wneud y credit six. Mae dy fi loads o buttons ar un yma. So, fi wneud credits a start i ti. So, hyn yn player 1. Hyn yn player 1. So, ni just yn dweud, dwi ddim eisiau meso fel lan ydym byd. Ond, mae rhaid ni gael rhyw fath o strwythyr yma. Ond, bant o ni. So, fi ddim yn siŵr, ydy e mater o troi o'n lan? Ble mae'r mouse fe'n mynd? Ble mae'r mouse? Lle god in? O, fi rhaid ni, neud hwnna meiliad. Jumps to HQ for over the terrorist held train. Bravo will secure the hostages while Alpha takes the train. Go, go, go! Trio ffeindio'r un yma, fath rhaid ni mas yn mewn i feddwl. Mae chwarae, ond ni'n eich clywed fan hyn. So fi... Na. Fi fanna. I'r sound fanna. So ni'n mynd i gadw nhw lladd ni just am eiliad. Just er mwyn cael hwn yn gywir. So newid hwnna i speakers. Na, actually, Elgato. So dyle hwn. Os ti'n clicio off yna. Dyle fe gweithio? Dyna ni. Okay, nawr clicio ar y game. Right. Na, dwi heb. Pam, though? Okay, falle... Mae'r dashboard wedi mynd nawr. Perhaps mae'n mynd trwy'r efo speaker. Perhaps thing yn eldach. Okay, fine. Fine, I'm trio fe to. Mae hyn yn Steam, Emrys. Mae hyn yn Steam. Gweld mae'n dweud... Mae'n dweud... Steam... Art. Oh no! Take the phone! Oh no! A dyna ni, mae'n well. Oh dear. O, beth yw'n rhan chat? Ionix wedi dweud, dim game o'i Laserdisc. O, ni yn! Ie, ni yn. Dweud Laserdisc. Laserdisc. Wel, na rhywbeth stream holl o wahanol. Peidiwch a dweud hwnna. Oh, mae'n My god, mae'n swnio'n good though. God. Okay. Ni'n barod? Like, ti'n sefyll neu thing, because... Oh, to be used in Japan? Fi'n just Oh, newid... shit. Ni ddim yn Japan. Japan. Ni'n sefyll neu ni'n mynd i... Wel, fi fi'n sefyll mewn eiliad. Rwy'n just Okay, fine. rhoi hyn mewn i chat only. Good. So rwy'n gallu... Ie, beth ydy'r level sign fel? Ti'n gallu clywed ni mis hyn? O ie, dylen ni check hwnna. Ie. Dylen ni check hwnna. Meddwl. Ond ie, Ionix, ti'n mynd i fod yn chwarae Laserdisc heno hefyd. Aye. Pa gen Laserdisc? Crime Wars 2. Crime Wars 2. Okay. Right. Barod? So, ti mewn, a fi mewn. Yeah, da ni nawr. Mae yn dwe. Does ddim fel jitters na dim byd. Ie. Yeah. Hwna'n nice. Mae'n really nice. Mae'n profiad holl o wahanol yn dwe. Ie. A ni gyda'r clicky-clackies.
hwnna yw'r soundtrack now, os chi ddim yn gwybod. So, yeah, Operation Ghost yn un o'r gemau. Oedd Emrys yn dweud, oedd gem yma yn Aberystwyth yn credu, neu Bangor, ddim cofio. Ie, be ti'n dweud, Emrys? Oedd e'n Aberystwyth, neu Bangor, neu Carnarfon? Students' Union neu rhywbeth? Ond ie, fi byth di chwarae hwn in the wild, oedd yn dweud, ond... Ie, mae'n game really cool. Paid safety pobl eich hun, na. So, Gwybod, temptation of it. Ie, paid ni. I'm going to say student union adder, do you the safety, do you like the... Oi, oi! Aber alumni yma hefyd, so, yeah. We quite right, mae hwnna'n bwysig I saethu'r just y dyn, nid y hot hostage. Y dyn drwg. Right, there you go. Aros amdano fe. Okay! Yeah! Yes! Oedd hwnna'n fi neu fi. Dim siŵr. Ond dim ot. Na, fi'n fi can. Oh, of course. Mae hwn yn cool nawr, achos ti'n gallu dal e lawr fi'n credu. O ie, ti'n gallu. So, mae'n cwrs o'n technoparity I gwahaniaethu rhwng single shot a pryd ti'n gallu, mae'r gun yn newid I silent. Just dal e lawr o'r trigger. So, nes I gofyn yn y syndod Discord, o ran streamo, ydy yn annoying I glywed hwnna, a oedd e fel 50-50, mae rai yn hoffi It's fe. really like Dahlia right the voice. O, bydd hwnna'n annoying wedyn. Sut ydi do? Un fi? Ydi hwnna'n swnio'n neis, pobl? Ydi hwnna'n swnio'n neis? I fi mae'n swnio'n amazing. O, gwylio nawr. Da ti di gallu neud I shot mawr hwnna, efo'r cinnamons. Mae hwn yn single shot job nawr. So mae rhaid. Oh! Oh, damn. Oh my god. Na I ddeud e. Yeah, dyna ni. Take the pen by now. Smoke ball. Definitely like a rich setup. 360 like maximum. Yeah. I'm out of here. I'm out of here. We failed to deliver the virus. Those no good madmen. Beth ydi, pam ydi like a writing on a game I think, hold on sir. Hilarious. Yeah. Dyna beth Dyna sy'n fi'n gwneud gair, hilarious. yeah, dyna fi'n gair. Fi'n naff. Ie, ond good. Fi'n hoffi hwnna. Fi'n fan Ie. mawr hwnna. Okay. O ie, mae'r gun hyn yn golau o lan hefyd. Medi. Yeah. Hwnnw cool. Oh! Yep. Rhys? Chicago? Oh yeah. Okay, men. Okay, man. We will be conducting sit reps. Activate your search vision. DOP is at the embassy. Tango hunt as usual. Several embassy staff members are being held. The terrorist demands are impossible to meet, but we failed to comply. They've injured two already. Mae'n super smooth yn dweud. Dwi'n cofio'r jitro o'r blaen gyda hwnna? So That's ti'n why cael we're hwnna? here. Mi'n falch bod ni'n neud un hwnna cyntaf. Bravo Ni'n will neud hyn. infiltrate the site and locate the hostages. O, ydyn ni Charlie wedi will saethu'r provide hostages. covering fire. Alpha will storm the Yn ni area efo as a saethu'r diversion. hostages? Alpha's sole Yes. focus is S&D. Yeah. Yeah, You know the drill. Of course. Acceptable. Then just cadw fi. Fi'n colli... Yeah, exactly. Don't leave any trace Ni efo behind. saethu'r Oh, don't leave any We trace are behind.
The Ghost. Spectral cool. Ti'n meddwl bulletproof? We are the Ghost. Team Bravo, Team Charlie, Team Ghost. O na! Oh, na dal arno. Whoops. Beth yn dal arno? Susan at Gower College. Think comic relief. Marw. Owain. Beth ti'n meddwl o'r clicky clip? Ie, beth ti'n meddwl? Ie, mae'n satisfying. Na, mae'n fawr sy'n ti. Owain. Oh yeah, exactly. Owain, dechrau safety for. We're saving! Ti'n mynd i unrhyw beth? Flashbang. Owain. We're going to be. Owain, fi di safety out. Fi di safety out. O, ti'n safety out. We're saving that. Ie. Rai ac ar awr, sut ti'n dod da? Move in! Go, go! Oh yeah, true actually. Flippin' heck, Owain, join it now. Sorry, Rhys. Did we throw a grenade? Na, mae fe'n neud run o'r rola. Mae jyst i marw iddo. Owain, ti'n safety nhw? Damn. Mae nhw'n problem. I mean, like, coffee clean. Nes I gwylio James Bond yn bor, James Bond. Mel Rhys yna'n just practice am... Okay, gwylio. Yeah. Yeah. Roedd yn yr un ble oedd Batista mewn. Oedd e Batista? Switch Oedd to night WWE vision wrestler. mode. Oh yeah. Batista? A roedd e'n cael un llinell. Why are you doing that, man? Spectre. Oh yeah. Yeah, roedd e'n... I think coffee there, no, no, no. Mae'n cael un line. Ond mae'n mewn am, like, 50 munud. Mae'n eitha big car. Actually, he blogs back. Ond mae ond yn cael un llinell. Coffee Batista? Mine actually really well. Right. Give him a Wyt ti'n flashback. thing ar ôl y amser? Na, fi off, ie. Side of the hostages. Fi off, ie. No, no, ble mae'r Gymru? Oh, ti'n gwasgu Cyndairi. Na, it's fine. Na, achos sy'n gwybod, gyda rai o'r rai, bydde ti'n gallu. Rhwng y round nesaf, fi'n mynd i addasu'r shop, because ni'n edrych fel tiny people. Cos nes i addasu fe, un sefyll i Yeah. So. Okay, then we really nice, sorry, boys. Mae aros yna wyliad, gwrs fi'n sy'n neud e. Pai gwastia. Kind of fish Boom shot, sorry pal. Oh, yeah. Oh, yeah. Wait, ydy'n lefel nesaf? Hardly no. Nothing's got powder. Ydy hyn lefel nesaf? Ni ddim yn stress nawr. Ni eistedd nôl as... Oh my god. Sut ni pryd ni swapio te? Ar ôl mission. Bydd yna sy'n gyda'r lle efo bwyd. Ie? Hapus dy hwnna? Actually, like, mae'r embassy. How, like, Yeah.
parkour. Oh yeah, parkour. Parkour. Dyna ni'n neud am parkour. Dyna ni'n try am yn rhan ni. Wow, sut ni'n mynd trwy hwnna te? That's impossible. Pwy yn y byd? Beth yn y byd? Oh yeah, one sniper shots. Alright. Bit yma. So chi gorfod cymryd nhw gyd mas yma. Unig 5. Yes. Ar y ffawr? Ie. Dwi'n meddwl wedi bod ie. Ie, wel fi'n meddwl hefyd. Ti'n mynd llawr? Good. 7 eiliad ni'r 5 olaf. Easy peasy. Nice. Charlie to that. Da iawn. Beth ni'n gael yn ni? Snipe bro. Snipe bro. Snipers. Snows. It's like snipers are Jones. Hwna, no, hwna. Ie, mae hwnna'n ofnadwy. Edrych hyn am shot. Peth yw, yr unig bad peth efo'r games fel hyn, nhw'n rhoi fi so much confidence that fi'n gallu bod yn like military person. A fi'n dweud, os roi fi mewn situation fel hyn, fi ddim yn rhaid. I fi ti'n edrych fel rhywun sy'n hoffi fel... Ie, so fi'n teimlo'n freedom. Sy'n teimlo'n gwael. Achub popeth. Corridor destroyed. Tango leader can't be far. Ond os oedd yn fi'n nhw neu ti, beth ti'n llawn, fi'n siŵr. Wel, fi'n siŵr, fi'n mynd eisiau incriminate o self fi. Ie, ni ddim eisiau fel stream, but ti'n mynd i dweud bod ti'n ddechrau. Chos bydd yn cael ei defnyddio nhw. Dwi'n meddwl bod dal yn siarad am comic relief. It's for the kids, Emrys. Beth am y plant? Think about the children! Ar yw'n anghofio newid. Fi'n newid Pam? Pam yn y byd ydy'r pawb yna? Heddiw. Big grenade! Hurry on! Oh, mae'n gweithio gyda'r un yma. Oh, nice. Owain, take the grenade! Take your eye out. How far are you going from me? Fuck you, Cadw neu'r shield. Owain, give him safety net. Is there any unlimited ammo new? Yeah, no problem. Fuck. Mae'n gan gym chi gorfod pigo fyny ammo. Oh dear. Mae'n hwnna'n realistic. Okay, hwnna ddim yn weak. Na. Ti'n gweld size of it? Fe sy'n diddorol hwn, mae'n ar y hopper. Continue. Good luck. Roedd gen i'n gwaith i bod na dyn hwnna, ochr arall. Fel na, ie. So i ti, mae'n un yma. Cofio ni'n dweud ar Arcêd, ysgwyd hyn yw'r random negative. That's what you see. Sawl grenade ydi yn efo? So i ti, ti'n gofod front right pan mae... Oh, nes i neud e? Good job. Nice. Cymraeg boys Erin Wen yn y stafell. What's up, Rhys kids? Owain! Oh, Richard, sorry. Right. Job. Hyn o wiper. I'm... Cool, what are ti eisiau... Mae'n nhw'n i weld pwy sydd wedi Oh, wneud y well. gorau. Owain, come on, edrych numbers on those. Oh, actually, yeah. Owain. Owain.
Ti di colli brow ti, fi'n genuinely shocked. Mae'n y gun. Mae'n a good. Oh, well, there we go. There we go. Okay. Ond mae fi ond y safety fel un fel hwnna, fan mwy o hwnna. Okay. Anyway. So yeah, mae fel oedd Owain yn dweud, mae ysgrifennu yn y gemau yma yn anhygoel. Ie. O ie, beth oedd end scene wedyn? Beth oedd it? Complete and road. Ni'n ghost. Ni'n mynd gofyn cwestiwn rai, ynddi? Na, mae'n eich ddim. Dwi'n nawr, dwi'n slaf yn gadael. Yeah. Get me. So hyd yma, dwi'n teimlo fel mae cywirdeb ar y gyniau yma loads. Oh, yeah. Loads. Hi'n cael profiad fwy fel Arcêd. Yeah. Na. Dyna pam oedd y teimlad o gael. Ond y fath o gamro, ti beth yn gwybod gyda technoleg newydd. Ryan yn so dda. Ond oedd Ryan yn rhai fel ti ddim adeiladu. Nid y rai hyd yn oed swyddogol y rai. Mae rhywun wedi neud yn dweud. Hyd fel ei, as long as mae'r tech yn y gun, mae'n mynd i weithio. Yeah. So, yeah. Ryan yn really big. Ti'n hoffi clicky. Okay. Multiple tangos Yeah. on deck. Need aerial support. Multiple tanners on deck, need aerial support! Yeah, Rhys yn dweud edrych really tidy nawr. Yeah, heb y border gwyn yna, fi'n cytuno, mae fe'n neud gwahaniaeth. Ac weithiau mae fe'n cyfro fel y health a y damage a pethau. Ti'n just fel, well... Hwna beth yn neud yn well broadcast, ti'n meddwl, pwysig. A hefyd, ti'n just yn cymryd i fod yn fel Heddiw, fi wedi bod yn y ffôr. A yna fanboys y ddoi achor, gynfa a Synden. A mae yna pros a cons, achos ti'n methu mynd i ti rhywun a settle lan o gwmpas teledu nhw heb nhw cwestiynu fe. Whereas mae Synden, mae fe'n portable set-up size awkward i, like, ti'n mynd â fe llefydd. A chi ddim gorfod set-up, wneud y initial set-up yma, but o ran y cwirdeb, dwi'n teimlo mae'n train loads well. Literally loads well. So yeah, ond os o'n i eisiau prynu, I know fi wedi prynu gormod o guns so far, ond os o'n i yn dweud wrth pobl pa rai i brynu, byddwn i yn dweud prynu gyda mwy o botymau fel y Gun-Con 2 a nid yr un shape am mae'n cael ei creu. Just achos mae'r coin, mae'r holl buttons yna, os ti gyda fe ar y gun, yn neud bywyd yn well. Well, ti'n gyda, ddim gorfod cael keyboard yn sensitif. Yeah, mae stream yn edrych yn tidy. Cool. Nice, yeah. Yeah, what's really Yeah. Na, dyna'r pwynt. Na. Fi jyst yn trio bod yn positif. Cos fi, tiod, ni o'r disgo, fi'n rhan o'r disgo y ddoi nhw, so fi eisiau bod yn fel thing. Hyn yn lot gwell. Lot gwell, yeah. Load light and day, fe. Beth yw enw un hyn? Gynfa IR. A beth yw fi'n ac? Synden. Hyn yn dim competition. Synden. Yeah. Mae'r syniad yn impressive though. Yeah, yn da bod nhw wedi ffeindio ffordd o technoleg. Ydy. So ni'n cael problem gyda fel un o'r gyniau yn stopio gweithio achos oedd yn cymryd gormod o fel, mae'n cymryd mas o'r cyfrifiadur fe. So mae USB yn cymryd gormod o hwyr sy'n creu problem. O, ti wedi newid y type o gun newydd. Fi eisiau cael gun. Gyda gun. Arall. Ond fi'n credu fi'n cofio pa un yw eid. Un o'r buttons yma. A brofiwch gyda nhw.
Normal neu hard? Hard. Got the exterior. 03 and 04, you take the ball. Oh wow. Oh yeah, we're full of enemies gweithio. I can fire a symbol now. Yeah. Red. Green glass. Green glass. Even though mae fe ond fel un player, mae'n neud yn fwy like balance gyda ni. Because chwarae gorm o mae trwy'r amser a mynd bach yn anodd. Fi'n credu wnaethon ni gorffen fel record time yn gynnar tro diwetha. O'n i fel, o'n mor weird, fel arfer chi'n aros am fel lot hwyrach a ni wedi sylweddoli achos ni'n chwarae yr un time game, mae'n teimlo So, y doi game arall ni'n edrych i chwarae yw Lupin the Third. Gan stand o hwnna, Lupin the Shooter, a game o'r enw Crime Wars, a Singe Laserdisc, funny yna. A nice suit. Nigel. Dwi ddim yn, ie? A nice suit, Nigel. Gangster set. Yeah. No, mae'n Mae'n things sy'n dweud gangster. Mae'n a gangster set. O na, mae'n hoffi. Mae'n hoffi. Sorry, Mae bach yn gweithio. O na, mae dim. Beth os rwy'n mynd anywhere? Oh, mae'n inverted. Inverted. Trio chwarae hyn inverted. Fine, neu fel yna. Diddorol, though. An elevator to the rear deck. Coming up, it's the tangle leader. Mae'n bit am yn anodd. Ian cael huge score, by the way. Keep the trap. Oh, fi'n colourblind. Yeah, mae'n unquestioned, actually. Oherwydd, mae'n... Plus water. Faint o bobl sydd yna like a military or something? And they're above it, yeah. Gyda'r fel o automatic ride, mae'r clicky clack gyda hwnna yn teimlad really nice. Well, they're not good level. Fi offi y jumps yma. Fi offi y jumps yma. Yeah, mae'n lot fwy cywir. Beth di'r cwch yna? Mae'n massive. Yeah. Mae'n dau cwch. Wedi blwy'n dweud gilydd. Nailed it. Fi'n meddwl y dwi'n hwnna yn hawsach i defnyddio. Yeah? Fi'n
Mae'n gwellgan. O, bit yma'n eitha funny though. Nes I wneud like little practice cyn. A mae lot o vehicles gwahanol I ochr. And there they are. We have a visual on the target. Commencing operation. There they are. Green light, green light, green light! Yeah, mae'n edrych fel. I want to detail the desert. Yeah. Oh. Lovely. Ghost. Enemy, enemy, enemy. The trailer's cargo's You're our fly squad. Funny. Need a look at achos o'n I ddim eisiau aros nes bod y rai go iawn wedi. O'n i'n meddwl o'n I wedi prynu hwn a oedd yr inventor o thing wedi creu e. A wedyn o'n wedi dangos y bran yma a dweud none of ours would ever make it like that. Ond y peth yw, pwy bynnag sydd wedi creu e... Oh, wait a sec. Lock on gyda'r. A wedyn. So pwy bynnag oedd wedi creu e, mae'n wedi gwneud job cystal, achos os mae'n gweithio, dyna beth fi'n meddwl. Mae yna recoil yn the best yn gweithio. Mae'r hyd yn oed yna, probably wedi cael ei creu mas o fel toy gun, ond mae guts o fe, yn gweithio, ond un peth sy'n credu, sy'n o'n i eisiau ni I fel adeiladu nhw, wedi edrych mewn sy'n gallu adio extra buttons i'r original Gen-Con 1 a dwi'n teimlo mae hwnna'n werth wneud achos os ydych chi'n tri bod a fe'n dwi'n meddwl sy'n gallu chwarae pob game yn Emrys, can you call that? Sorry, off me, Approaching enemy vehicle. Get ready for Cowarding United. Oh yeah, call the after Yeah. Oh no. Well, we did cut out you. Yeah. No, you dangos ar ôl y game. Using truck mounted Very set fel yna. Ond gallu. Os mae pawb yn hapus I fel... Na, be o'n i'n neud, dwi'n neud ar gyfer o pedwar chwaraewyr. Game. Mae pam pedwar ni, gallu chwarae Cymraeg pedwar chwaraewyr. Na, fi ddim yn dyfaru rai... Fi heb trio rai bach, ridiculous, ond mae rai yma, dwi'n teimlo wedi bod yn werth it. O'n i'n siarad gyda rai oedd yn prynu fy cyn a dwi'n fel, fy cyn roi eich cyn far yn o'r eto. A kind of yn diall y pam, oedd e'n dweud hwnna. Pam byddech chi defnyddio nhw?
cofio y jigsaw thing oedd y problem. O Ryan trio dadle gyda fi. O na, mae just yn ffordd to set y fel lan. Mae'n fel, wow. Ni wedi bod yn set o'r crap mas o'r thing. Tio, faint o amser chi'n rhoi mewn i fe. Yeah, so peidiwch ar droi'r argument yna gyda dadl yna gyda fi. Fi'n just fel, nah, it's not having it. Yeah. Mae'n fel... Mae'n fel y gwahaniaeth. Derry tar sy'n gweithio a Derry tar sy'n like Flintstones ti an yn like blynyddio trai What in ti. the world are they up to? Sian yna. Gosh, really hard. Hwnnw fel gyrru car 2006. A car newydd. Yeah. Mae'n dau nhw'n cael ti o A i B. Yeah. O mae'n swyddwyr. Ond hefyd, mae'r profiad o gallu... a syniad fideo hefyd, newch review 5 munud o gunfire, creu highlight ohono, a uploadio fe bad boy yna ar YouTube. On that like in YouTube views, gravy train. Oh, bendant! God, Yeah. all over it. Final mission now. Ti'n gwneud Lightgun. Ti'n beth fi'n creu? Oh, bendant. Mae hwnna ar y... Intel says there's a virus lab yn in y the bottom to-do of the list. shaft. Bendant. Ond edrych, os mae'n just dal eith llonydd. Mae'n llonydd. Rwy'n symud y time bit. Achos hwnna'n naturiol ti'n mynd i... Ond like, infiltrate efo like by repelling a... Un arall oedd yn mynd fel na, ie. Like in. Yeah. Neu Rhyw fath o iteration yna, ie. Like, yes. Ie, achos cofio y golau, mae'n sensitif i golau. So ar gyfer streams, ni angen golau yn wynebu ni. So os ti gyda unrhyw fath o backlight, ti'n paraglide o lawr. Arcêd, sorry, I didn't glide. It's a glide. Yeah, os ti upside down paraglide, ti'n marw. This is the final Sorry. Oh god. Owain, safety Beyond and need headshots. Otherwise, Oh, rhywun ar y gunfire on yw 3D printer a gun parts. Well, so mae hwnna'n syniad really diddorol. Dwi'n gallu neud hwnna. Because essentially, dim i chwech gun. Werthu y syndrome. Kind of hoffi'r portability. Too much Dim attachment, yeah. But then amser Covid, yeah. Dim bod yn harsh. Take a left there. Mae'n like 2 o... Yeah. Ond... Os ti'n cael first child... Ti'n ddim yn caru child mode again. Child... Fi ddim yn gwneud hwnna'n stream achos... Os mae un o'r plan fi beth yn gwylio hwn, rhywbryd yn y dyfodol. Da, Beth fel effaith fel hir dymor ar... Multiple hostile. Guess they're not going easy on us. Bravo to Alpha. We'll back you up. Just hang in there. Diolch am Dwi'n safety o Meddwl y gwahaniaeth yw fel a fel Didn't get him. We'll do it the hard way. Do it the hard way anyway, so mae'n gadw chi. Like, if I wanted to allow it to you fire, you actually fire out, you know? Yeah. Battery like a weapon. Syndon's Yeah, depending if you're quiet or not. Syndon's are mwy portable, so... Yeah. Down when you set one of those.
O, gwylio! Gwylio! Right, ni'n mynd I symud nawr. Oh yeah! Yeah, gwylio? So, fi'n credu... A o'n i'n teimlo'n gwael fel... Owain! Ond nid faint ti o, Dyle fe bod fwy robust. Here we go. This is it. Bron yna. Enemy eliminated. Mae ti'n meddwl, o ie, ni wedi cael e? No. Dwi'n llawn o blaen na. Yeah. Alright, mae hwn yn single in, so rhaid I cadw like, four vehicles. Headshot. Ti'n meddwl mae plant yn fwy universal o ran rhywbeth fwy Brydeinig? Bydden nhw yn rhoi plant yeah? American Fanta. Yeah. When like neon light. Yeah, additives are Cider, no, apple juice. Almost there. Yeah. Careful now. No. Sweet cider. No, it's just Sicker. made on Genuine. Have a cider, apple juice. Genuine. Arcêd. Fanta limon. Just like it, what do you mean? Rhys. Oh, right. Sweat. Meat sweat. Food coma. Ah, coma. Yeah, I got any Chinese American Chwarae hwn. Oh, I see it from Prague. Oh god. Mae hwn yn anodd. Mae efallai. Please tell the guy anyway. You know the best part? Yeah,
Mars bar prize! Different packages. Come on, come on! You'll pay for this. You'll pay for it. Is he pregnant? First time is he a first bit is he pregnant? He's previously in America. I've I'm sure like You've really got out of your way to meddle in my business. This is your last chance to surrender this facility. Why would you do that? With this place, I'm proud to see We've been called Payday. Payday. We've been copied well there. let's Like get the this office. Yeah, achos, mae'n neud chi meddwl am hon, right? But look, bydd e ddim yn hawdd yn neud e. Dyna beth forces security fe. Dwi'n set fy lan. Watch this now. where the real fun begins. And you're in guy. Un guy. Here I come. Exactly. Mae'n question. My next. Just in a way, like, for them really convenient, because... on a reaction rung a dining really hilarious, because... You'll be the warmest part of the body. Content. Yeah, we're going to be crashing this.
come on. Right, but everybody married now, surely. Oh, what? Feeling the effects, are we? What have you done? I released a virus. It acts on the nervous system. Oh dear. It's been a pleasure, but I'm afraid I must go. Alpha Charlie. Tango Mastermind on the run. Oh. Ghost mode, ni dal y top ei ennill y game. So, mae hwn yn one-shot job, okay? So, lock ymlaen, paid safety cyn I fe loco, a wedyn dyna'r diwedd y game fi'n credu. Oh, whoa, whoa, whoa. Oh, you nutter. So I did it. Off! Morgan. Morgan. Did you say Morgan? Did you say maybe like three you got to go out? I was saying, peidio can neud hwnna, and you just go. It was locker than esbonio I ti beth I neud, and you just went like that. So ar ôl un o hwnna, mae jyst wedi mynd. That's it, that's game over. Really? Oh, we've never even really Look, said one chance. That's it. I'm anti-climax. He's out of range! He's out of range, oh, that's alright then. That's it, that's it. And we haven't really chance our Nah, I'm him. This is my second shot, Charlie, van in. No, Never you even- lost. Operation Ghost, you failed. You've done CTD training people. Shut up, Rhys. Hwnna'n actually annoying. Yeah, mae'n annoying, mae'n annoying. Fi'n gweld ti di sylwi hwnna nawr. Rwy'n pleased yn o pawb o just gadw. That's it. Well, total 65%, 2-1, hapus efo hwnna. Yeah, good. Bullet rid. Be? The hell is that? Bullet ridden, like, lots of bullets. Yeah, good point. Beth yw bullet ridden? Dim yn gwybod. And 2v1 each critical. Rapidity. Hwnna'n funny guy, really, rapidity. 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 Yeah. Rapidity. 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 Yeah. Oh, well, Oh, yeah. Oh, double win. Eisiau rhoi rhywbeth hefyd. What race? No idea. Don't have it. Sucks. Okay. That's offensive. So no one did more offensive. That's childish. Oh, ni ddim yn ar hwnna. Dwi'n mynd ar y bloody top 10. Ni ddim hyd yn oed ar top 10, so it's fine. Look at me. Dwi'n mynd ar y top 20. Oh, it's Flippin' bad. air. Ni'n crap. Oh, they're not top 30. It's Dwi'n mynd ar y top 30. more insulting, really. Whoa, whoa, whoa. Oh, come whoa, on. Yeah, come rwy'n on. ni'n cael Not mwy 40. na hwnna. Whoa, whoa, Rwy'n now. ni'n cael mwy na hwnna. Ebra Okay, just here's sort of scoring it. No, no, we couldn't mistake it. Yeah, hyn yn Hyn yn mistake. Rwy'n ni'n cael mwy na 10,000 Hyn yn points. embarrassing. No, I think it's a glitch in the Matrix. Right, Operation Ghost, nes I joio hwnna. Nawn ni switch on nawr. Nawn ni switch o'r camera am eiliad. I need actually redo it. Na, ni ddim. Na, ni ddim. Snooze you lose. Tough titties. Fel nhw'n dweud. Right, okay. Tough titties. Right, we Be ni'n chwarae nesaf nawr? So nawr, ni'n mynd i chwarae game o'r enw. O, mae hwn, ni'n mynd i byd cartoony nawr. Oh. Ac ni heb really cyfro game I re-cartoony. So,